بله تماشاوان هیجا روشا لعفرینه بروشا الازگو لعفرینه جندرسی رودایی پیشتی شهید کرنا چارو ولاتین کرد انجام و خستنا آگری نوروز دم اندام یمین داریا گشتی انکس و نونری انکس لعفرینه احمد حسن جعفرینه میوانی منن سلاف بوده که احمد كيك أحمد أف بويرات التزين كو دلقرانيك مزن بيدا كريال توايا رايا قشتيا كردستاني نهار وش شاوايا لعفريني وجندريسي آقا داريانش تبر ایوار باش جه کردستان 24 را و تماشاوانی وارا طبی دەستپێکێ دا ئەم دلۆڤانیە خودێ لە گۆڕا شەهیدێن مەبێ و ساغبوون ji bo birîndara û sersaxî ji malbeta şehîda ra. بليك أحمد روش لعفريني جندريسي شاوايا طبي دو ما دست ب روش تدید دو وقت به مراسم و شارتنا چار شهیدا بی با آلاین کردستان هاتبین پیچاندن تابی کشتنا وان شهیدان جی بویار ادبیجم هیوارا آگری نوروزه بی وان آگر دادا بی ایجا کسن جیش الشرقیه جرد بیجن هاتبین وقت بیجن قداخه کربین چینا ببین آگر دادن به آگری ومرینن جامی را جکت بی اف ججنامه ام آگر ام بنامرینن ایجا را ببین وقت بیجن به فیشک و به گله ها آویت بین وان چار کس جی شهید بلي كيك حسن دخازم بزانبم كيكي حسن كيكي احمد حسن سي تومد بار هاتنا قرت او هر سي تومد بار جي دي رازورينا اف سي تومد بار بيشتي قرتنا وانا نهاد تشي آستي دي قالو هاتنا داد قهكرن افاده هوا هاتي استاندن بوره تو بيوندي دوي درباري دا هاتي يكرن براستی ایواری پشتی اف مراسمی وقت بیجه و شارتنا شهیدا مبیست گو سه کس گرتنه ایجام نزانن یعنی حتی کجان آسته او درست راست چاوه يعني بخو اف سه کس جيش الشرقية ايجا گو ايگو او قرتنجي وإيكي وان دادقاه بكنجي او جرد بجن فيلقايا كي اف جيش الشرقية جروبك تناب فيلقايا كده يعني انگو باوریا و بدادگاه کرنا وان نای که احمد باوریا و بدادگاه کرنا وان نای کو سزای خو بکشینن نا براستی نه براستی داد نه باوریا مبدادگاه کرنا وان نای ام دخوازن وقت بیجن جهتك ناف دولتی کانه به وقت بیجه وان دادگاه بکه و حتی گو کسین گو او وقت بیجن ما افج گروپ کی چکدارن یعنی سروکی به گروپی جرنا گوتی آنا مثلا ججنک نوروزی های ججنک لیک کرده چینا به مثلا وین وقت بیجه ت گواجا و ت وقت بیجه ظلم و زوره لی بکن یا نهی لبن ججنک ها مثلا وقت بیجه پیروز بکن یعنی برأي من جروب تبدا يعني مسؤولة برفي كوريدا يعني السرقة جروب جي مسؤولة برفي دا ودبي لدادجهك ناف دولتي وقت بي اف فصيلة وري وقت بي دادجه كرن بتف سرقة خوب يعني كيكي احمد نها خو بيشان دانن اف دروجن خو بيشان دانن لعفريني لجندريسي لگورا گهداریه ما خو پیشان دانین مزنتر جی دی رو بدن هون
خۆ چاوان نێزیکی داخوازین خەلکێ دکن و خەلک داخواستکەی خۆ پێشان دەرداخواستکن گروبên çekdar ji Efrînê derkevin, Cindirêsê derkevin, xwe pêşandanên we jî dê berdewam bikin. Bi rastî doh jî îro jî tedît weke ene kesê û bi tev wek dibe her wiha welatiyên Efrînê yani giş beşdar bûn û ciyê rêz û hirmetê bî yani ku gelê Efrînê bi tevahî yani hatin hazir bûn li wek dibêje merasîmê wan şehîdat çi di wek dibêje pêşwaziya wan da be çi di spartiya wan bi axê da be yani bi tev duruşmên yani wek dibêjin dadgehkirina kujera û derva çekdar derva û paristinek navdewletî yani gelek duruşmên wilo hatin gotin îro jî dîsa em weke ene kesê em dîsa hazir bîn lê mixabin îro wek dibêje tiştê got îro çêbiye hinek tedexulatinî ji Heyet Tehrîr Şam da têde çêbûn yani me kesin endamê wan li wir dîtin me ji xwediyê şehîda pirsî me got ev çi mesele ye got wellahî me roja got camerê me şehîd ketine me dît me çû xwe çekir wana îca hew jî hatibên hazir bibîn lê siba dîsa em wek ene kesê em ê dîsa em hazirtiya xwe dikin dîsa em hazir bin siba û wek dibêjin di sê rojaniya da ê şehîda da em hazir bin beşdar bin Belê kekê Ehmed dixwazim bizanibim ku hûn nabînin ku matirsiya Heyet Tehrîr Şam ser Efrînê û Cindirêsê jî çê dibe. بخوا تديت يعني مترسي هي تابي يعني مترسي هي هيئة تحرير الشام وقت بيت تدخل بكي ووري سيطرة سر هريمة بكي أما يعني أفجي مسألك وقت بيت بخوز نخوز مسألك في دولتي يعني ت هيزن ما وكا أنا كسي تننا أم كوادن بن همبر كسي بسكن نباد من البرياري إيه هن إيه دولتي إقليمي وإيه ناف دولتي يعني لوان دمینه ایجاکا ویچاوانه بیروش یعنی بکده هره بله سپاسیاتت کم که Ehmed Hesen ji Efrînê li gel min.